Assalamu alaikum инста достор. Азыр менин кубанычым койнума батпай турган учур. Бардыгыбыз ата-энелерибиздин көзү түрүндө ушундай сыйлап белектерибизди, аракеттерибизди кылып белектерибизди берип туруш керекпиз деп ойлойм. Бул мактаныч эмес, бул жөн гана ушул жаштарга балким кичине болсо дагы үлгү болуп кетербиз деген ойдо. Эми бул машинаны азыр биз сюрприз кылып берели деп атабыз. Бул биздин атабызга берген эң эле кичинекей белектерибиздин бири болсун деп тилек кылалы. Кудайым мындан дагы чоң-чоңдорду бергенге бизге мүмкүнчүлүктөрдү берсин деп суранат. Аябай кубанып ичиме түнү бою уктабай чыктым. Өзүм машина алганда мынчалык кубанган эмесмин, чындап айтайын. Өзүм 10 эсе кубанып атам азыркы учурдачы. Видеодо эмоцияларды көрөбүз алдык видео. Janata kemmeni, janapa kemmeni, alamda öküngü, barbaylığım meni. Janata kemmeni, janapa kemmeni, daima canımda. Rahmatday baldarımız var ekan. Şuların jamandığın görбөйлү, şular maşinadan birinci özleri padarka bizge. Bizler baktıl olsun, koç balalı olsun. Ömür daima kuvanıp жүргүлө, erçeşip baktıma 90'a çıktıla. Janata kemmenin, janapa. Düştü ayağım bir ettik tanan. Şimdi tuş görüp, ondan ertemenen çay içip atıp kızıma gelin ayt atpayım ay tuş gördüm. Şunday süretteki maşina үйгө püpülletüyle girip geldi. Ата-энелерибизди ар дайым кубантып, сүйүндүрүп жүрөлү. 10 жашка да жашардым окшойт. Siz için ata Maylı sütlü olsun Maylı sütlü olsun. Çalımın başına döndür. Şunlarda alıp gelgen. Oyloğun, tilegen maksatına.